Hello mga palangga, I hope everybody is happy and healthy. Have you ever wondered unsay atong mga buhaton dito na unya sa langit? Kay mahalangit magyud ta. Kay ug mahibalo kita sa I am the way, the truth and the life. So labing siguro langit gyud ta. Apan unsa man kaayo ang atong mga buluhaton unya inig abot didto. So ang topic karon, important things we do in heaven. Nasayod ba kamo nga kung kita adto na sa langit aduna kitay mansion? Mao kana ang gisaad sa John 14 verses 2 to 3. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. So usa ka na kasaad sa atong Ginoo nga adto kita sa langit magpuyo kitag mansion. No doubt about it, no question about it. Mansion ang atong puy-an didto unya puhon, no? Susunod nga pangutana, do na ba tay mga buluhaton didto? Yes, naa. Is heaven a boring place? No. No? So nganong makasulti kita ni ana nga no, because mao kanay gisulti sa Biblia, no? Daghan kayo ang mga verses nagpamatuod nga heaven is murag Shangri-La sa ato pang description diri sa kalibutan, bliss, no? Bliss gid kana siya nga lugar, no? And so unsa may una natong buhaton didto? Can we sing? Of course, we will be singing worship, praising unto the Lord and Savior Jesus Christ, no? We will be singing there na tala kana sa Revelation chapter 5 verses 8 ug 9. Mao kana, no? We will be singing, mag-praise and worship ta didto. So wala ta maana diri og singing diri sa kalibutan, mapugos kita kanta didto, no? Kay tuan naman ta didto, no? And then another thing nga atong buhaton didto, we will be playing musical instruments, no? Iduyog sa atong mga singing. Murag dili man tingali ta mag-acapella na agyoy mga instruments, no? So again in Revelation 5, no? Naa kana didto gi sulat kana. Mao kana nga giingon sa Ginoo nga kinsa katong mubasa sa Book of Revelation will be blessed, no? Blessed ang mubasa ug mutuon ni ana. So mao kana, no? And then unsa pay lain nato nga buhaton dito sa heaven? We will learn, we will studying, we will be studying, we will be learning something new or everything. We will know the secret things of God. We will know completely the mysteries. We will know about Abraham, Isaac, Jacob, about Elisha, about Elijah, about Enoch, Isaiah, Jeremiah, tanan-tanan, no? Ato na matubag ang matong mga pangutana may tungod kanila when we are already in heaven studying, learning. Mabasa ka na nato sa 1 Corinthians 13 verse 12, no? Sa primero anak medyo di pa kaayo klaro, no? But pagkadugayan, later kung tuan na kita dito, everything will be cleared, no? Clearer than the deep blue sea. Crystal clear. Everything will be crystal clear in heaven, no? Ang ato mga questions, wa matubag na dito, no? Then another thing that we will do in heaven, itong work, we will serve Him. We will serve the King. We will serve the King of the Jews. We will serve the man from Galilee. We will serve the Lord and Savior Jesus Christ. We will reign with Him. Mo kana yang gisaad usab. Mabasa kana nato sa Ephesians nga we will be reigning with Him, and again sa Revelation, no? So basahon na nato ang Revelation 20. O naa diha ang mga promises, no? Mao na siya diha ang nakatala diha. Mao na nga giingon diha nga blessed kadtong mabasa sa Book of Revelation. So we will reign with Him. Mo trabaho ta dito, do natay trabahoon dito. So heaven is not a boring place, no? So lain pa ni ana, we will be eating. Eating is free. Eating is free, no? Eating is free also, no?
So, wala na tayong mga kabuhi, wala na acid reflux, wala na hyperacidity. We can eat everything. Eat all you can, no? So, again, mabasa ka na sa Revelation 19 o uban pa nga mga verses nga naa sa Bible, no? We will be attending the marriage supper of the Lamb. Dunay wedding nga atong i-attend dito sa heaven. Our marriage with our bridegroom, Jesus Christ. Atong hibaw-an nga we are the church, kita karon the church is the bride of Christ. So dayag na lang nga iyatang dunay kasal, no, wedding. So mauna ang marriage supper of the Lamb. Actually duha ang supper dito sa pohon sa heaven, no, dunay the supper of God. Pero arita sa marriage supper of the Lamb, no? Dili ta ng supper sa ni God, kay we will be the supper during that time. So atong magamat tag reservation diri sa marriage supper of the Lamb, no? So mao kana ang atong pipila ka mga buluhaton didto. And then another thing atong buhaton gawas ana nga eating, learning, studying, playing musical instruments, singing. We will be living in a mansion. Of course, makapahulay ba kita dito gikan sa itong mga trabaho? Of course, God will give us rest. We can enter into His rest, no? So, babasa ka na nato sa Hebrews, no? Nalimot lang ko sa itong chapter, basta kay nana siya sa Hebrews 4, I think. We will be entering into His rest, no? After a day's work in heaven or pila ka ta ka work dito or 6 days, no? Kay we will be entering His rest pagka mupahuway punta, no? And then lain pa, we will be receiving awards and rewards, no? Naay mga awards and rewards, the gold, the silver, the precious stones, and the 5 crowns and the inheritance, no? We will be given inheritance also. Kaya naaman na iya man ang gi-promise nato, no? Kinsa kadtong kugihan kaayo diri sa kalibutan to work for Him, Bible reading, Bible studying the Bible, quiet time with Him, prayer, going to church, we will be rewarded, no? Doon na tayo inheritance kung ato yun ng seryosohon ng mga trabaho while here on earth, no? The Bible tells us so, no? So, continue reading the Bible, continue studying the Bible, continue spending time alone with God, continue our prayer, our giving of tithes. Kani mga butanga will matter most at the judgment seat of Christ, no? So mo appear pa di ay ta, we will be appearing sa judgment seat of Christ kay hukman niya nga itong mga gibuhat, whether good or bad in our body. So katong mga bad, sunugon katong mga good, we will be given rewards, no? And then, pero we will not worry. Our salvation is safe and secure. Once we get to heaven, diha na gyud ta. Bahalag wala tay award, wala tay reward, kay tapulan kay ta. No, so mga kana important things that we will do in heaven puhon, no? So mura kadto, daghan pa gyud kaayang atong mga buluhaton, pero mura to ang akong na pick up, no? And so have a good and godly day, everyone, and please remember, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. So, our spiritual food is the Bible, the Word of God, the Scriptures, no? The oracles of God. So, ato na siyang i-eat, i-digest, aron mabusog kita spiritually, no? So, walang kanto. Please remember this: if the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, if you like the content of this channel and this video, feel free to click the word subscribe and the bell button for further notification. So, I love you all, guys. Bye for now. Hangtod sa sunod, no? Bye-bye, take care, and thank you so much.